pakinakin. Uray saan unay agwapo ay kanyak ket pasado no adaan ikote makaay ayo met ngami. Di gusto katay di tisoy tamay mayat met laeng tay kudil Pinoy kaslaken gomaken manoy. Simple aklang babae, simple type ko lalaki. No di mo kaya titreat ko mare, sorry flying kaya tambay ti kanto tao na ulimek ken baknang ken sobrat talento kami nakakaloko bumiro kalatay na laat tapno biyaguket na ulimek ken natalget awan ninda apalan. Tinta aginaya, kay tatrame
bagaryem kuman pating-patig ipang pangruna aginayat awan patinggana Sipud idi siyak tinagayat Daytoy alubong anian asanta Kas apagbukar arosas Mang tedrekta tuy kararuat Sikaken siyak inta aginayat Daytat ramen ragsak tibiyag Di problema inta malipat Lusikaken siya ti aginayat Sikaken siya inta aginayat Daytat ramen ragsak tibiyag Di problema inta malipat Lusikaken siya ti aginayat Sikaken siya inta aginayat Daytat ramen ragsak tibiyag Di problema inta malipat Lusikaken siya ti aginayat Di problema inta malipat Lusikaken siya ti aginayat Di problema inta malipat Lusikaken siya ti aginayat Inggana at inggana Sikang bulata Tida daduma Saldato'y biyag Namnamaem ayat ko bukbukod mo Di kanto ikalam Wendo ijana Pagdipen daytoy puso Hengkal diagtoy biyag ko Pasig-aragsan ipaay ko Ipanggap ko na puno O ay ayatan ka Awan duwan-duwana Di kanto isukan Sa bali nga inas Pagdipen daytoy puso Hengkal diagtoy biyag ko Pasig-aragsan ipaay ko Ipanggap ko na puno Dari asiksikan Ipangpangguna Uray numauyos Tumanday tumiyak Inggana, inggana Si kantulata
paseng Utay ubing ti asawaek Arig nansun katag agibiyek Ngem nutay baket iti piliyek Kanayon sum ti ariyek Tapung awan tin masaktan Asawa eklatan ida aduan Pilipin ko pa'y lagay upubing Sa ikasat pujay bakbaketen Nagrigat ang desisyunan Nusinot inagsurutan Ay upubing weno tay bakbaket Ang padadamnet ang napaset Nutay ubing si asawaek Aring nansun atag agibiyek Ngem nutay baket iti piliyek Kanayon sung di ariyek Tapung awan ti masaktan Asawa eklata ida aduan Ilipin ko pa'y lagay upubing Sa ikasat pujay bakbaketen Paraan anak jay upubing Paraw awin jay bakbaket Wow! Nagpinta sa buy-buyain Para aldaw jay bakbaket Para rabing ijay upubing Wow! Nagmayat mulay abyagin Paraan anak jay upubing Para awin jay bakbaket Wow! Nagpinta sa buy-buyain Bila ang ngeknos kumronton tay imon Imon, 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 imon Pingit na ton akan kanayon Ay buong ton kay olon Nansun atag agibiyek Yemnutay baket iti piliyek Kanayon sum ti ariyek Tapung awan tin masaktan Asawa eklata ida aduan Ilipin ko pa'y lagay upubing Sa ikasar pujay bakbaketen Jay upubing para awin jay bakbaket Wow! Nagpintas sa buy-buyain Para algaw jay bakbaket Para rabing jay upubing Wow! Nagmayat kulay abyagin Paraan anak jay upubing Para awin jay bakbaket Wow! Nagpintas sa buy-buyain Para algaw jay bakbaket Para rabing ijay upubing Wow! Nagmayat ulay abyagin Paraan anak jay upubing Para awin jay bakbaket Wow! Nagpintas sa buy-buyain Para aldaw jay bakbaket Para rabing ijay upubing Wow! Nagmayat ulay abyagin Kalpasan tinaunday Apanak may sak Ngayon pa ay naulpi Naguling na ayan Siya sinot makamu
isuro na kadiyamang lipa kalpasan ti inat panaguray din tengkatas initi tibiyag ko kanang silaw na sipnyat nga aglawlaw ko walang parekta malmal daya puso lalpasan day diha ka nito kalawati rinaglagang ko naglamay ngay dem kaliyag ko tayag mo anakot no kalpasan di inat pa naguray dimteng katas initi tibiyag ko anang silaw na sipnyat nga aglawlaw ko walang parekta malmal daya puso nalpasan day diha ka nito kalulwati rinaglagang ko naglamay ngadem kaliyag-yag ko tayag mo anakot no Dengge mandungo ading kuday ti sunata inaramid ko aparaken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makatukay sinumanamutya sagkanam nga ta umayak amang harana ti tatawayo agtamdag kakuma tong may ku ibisikan hanek-nek enrik naksapay kuma Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng Uray sino ti agdepa uray sino ti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka Uray pakatayak samsam ideg no lagek di matuntut ka ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata Dingge mandungo ading kuday ti sunata inaramid ko aparaken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapay sinumanamutya Sagkanam nga ta umayak
amang harana ti tataway wag tamdag ka kuma. Tumay uibisian anek ekenrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan hinal daw tungaing kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin tuwa kayat mo ipaay ko maparagsak kalaeng. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumuntray laban ko't ayat kugen ka. Uray pagkatayak sansang itek nulakit di matundod ka. O ayat nagbileg ka tuy pusok ginayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka tuy pusok ginayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka tuy pusok ginayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. Umay kan abalayan, ipapastati ang salan. Danggayan ta, panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. Dua a puso indan agmay-maysan. Abalayan, abalayan, di kan tukad maumuma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabungbunga a pamilya. Kan abalayan, ipapastati ang salan. Danggayan ta, panagsala, dagiti anak ta. Kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. A puso indan agmay-maysan. Abalayan, abalayan, di kan tukad mauma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta, isu dati namnama, naragsaken na talna, nabungbunga a pamilya. Dagiti anak ta, isu dati namnama,
mangrikna kadagitoy nga un-unoy tuy kong maugawawa amwem atoy ayat rimusin gapuken ka tasika awan sa balik kinayawang man daytoy rikna apay daytanakem agmayay ken mang dua-dua wenno himpa garup munsa arap rabaken ka saan biyag ko nase dayta dua-dua taawanen ti ay ayatek nudilaeng siksika apay daytanakem agmayay ken mang dua-dua wenno himpa garup munsa arap rabaken ka saan biyag ko unasen dayta dua-dua taawanen ti ay ayatek nudilaeng siksika taawanen ti ay ayatek nudilaeng siksika. Jakto ang malipatan di samit ni agek puso adati awan ragu itan ket kumot kutok jakto ang manipatan barata pamatig mo uray siyatay inkalang mo napudno aklata hubiyag ko sapay kumatama amuan diag balbalin ni ka anuman kararag
agsapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taag tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat anapukaw mo saranan nung sika ket malmalday nung ayat mo ket inkulbo tinaulpi unay apuso di mo ka pukawe biag ko dagita namnama taadda pailaag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taag tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat anapukaw mo di kan mas naayan taag tuya biag ko itan kabulig mo ti amina kanito di mo sangitan di ayat anapukaw mo di mo sangitan di ayat anapukaw mo